Lily, Pikalan. Kanda pitharai karne ka pisa. Kali jauh na kane. Ba, ka hospital te kala ajkai nang ni. Binti aswa hang ni hadu nda de por kamu. What selaitan? Sister, hapsi ukat no ma. Ka sarkar kala siulut ikijing lut jing separo. Namar man ka way pa ka way ka minsim ka long ka bakordor. Yung ika MPUF chirup waka Jantia Revolutionary Council haka katratrik upnan ru defali ya ka RTI hajing itu waka MLA scheme hapo asomo riau kauman le kawin nagi scheme kiwa kipat ba kiwa yo jing toy nakani kadagam te nagali yung PIO yung ka block laskin dinayo le nakam taju UE jubak ko biang ya igi asing I negas ni ke sotari the valley ya ke fast appeal to fast appellate authority upat hajing itu waka jingep taj yung PIO yung blok lasken ya kan ika RTI ko I depan ni kada kamte nakali yang yung I bo I ke jing kepat kujur wa usnya ba fast appellate authority penbaj kan ika lem kamte nakali yang I ke asing dolai no ani pada tolak I de gibin kulti hajing itu yung gani ka RTI ko I de valley kenang yo yi ki jubab I ka kam gajing kwa yung I ka arsen kam kinong chong chnong I ami ko hok utip wa kini ki MLA kamu pengkrek kam gi ya gani ka MLA scheme kada gamte I ami ko hok utip ya kanu ka project lene scheme ka sorkar de egi ki pengkrek kam lene u e ba hajing itu wa gani ka MLA scheme hapo ka thanyo ki kada gamte ina kaliang yung I dawai untuk wa ufasa authority ubanjuru lene u e directionu ya UPIO yung blok laskin u e u gejubab hajing itu wa kan ka RTI ko I de fami